okuba empango tesobora kubaho nk'okwebaho ebintu byemerwa byona bikakorwa nk'okubikorwa habwokuba ebiragiro ebikutulema hati mu kasumu kanu aka COVID-19 rundi omuswija guno omubi muno tibisobora kutwikiriza kukola emikolo yona baitu tukacwamu na Rukira Bashaija Obukama obu atwebembire mu kuteekaniza kurungi twagamba tukora omukolo mutwaito ogwa scientific rundi ogw'ebya science ogw'abantu abatwaito ekimusemize rundi kusemererwa habwaki eina kujaguza kuba kucelebratinga rundi kusemererwa mu kintu ekirungi hata wensonga ya COVID abantu nibafa abantu tubakwikirizibwa kuterana hamu abantu tubakwikirizibwa kutambatambura tubakulya hamu tubakunywa hamu obutaloho busingi so dahabweki emigenzo tesobora kubaho omukama tasobora kutera engoma na yeta abantu mu kusemererwa kandi atari kugenda hakaswa kuranga obusinge bunyakwijwire mu bukama bwe so nahabweki nikyokurora ngu tutukujaguza mpango ntugenda kusima Ruhanga habo kutwikya ha myaka 25 ya Rukira Bashaija Obukama amazire nalema obukama bwe buno abaina TV nimwija kugurora ha TVs aba radios nimwija kuzurora kandi abanyakwina ebyoma bino bya social media zino esimu za kalamagezi n'ebindi nigwija kuba guli live aha mikutwegi